svima youtuberi i gledalci, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Kao što vidite po naslovu klipa, danas sam odlučio da čitam vaše komentare sa mojih videa. Pre nego što počnemo s ovim klipom, obavezno lajkujte ovaj video, ako vam se sviđa moj sadržaj, subscribeujte se na kanal da postanete član Uroše iz Kvada, također razvalite ono zvonce da budete obavešteni za svaki naredni video na kanalu, uključite notifikacije i zapratite me na Instagramu Urošević_official i Urošević_jt. Mi možemo da krenemo da čitamo vaše komentare. Krenut ću da čitam komentare sa ovog ovdje videa koji ima najviše pregleda, oko 1300, mnogo vam hvala na tome. Također zahvaljujem se na brojci subscribera, imamo trenutno 363 pratioca, mnogo vam hvala za podršku, idemo što jače do 1000 subscribera. Ovo je trenutno moj najlakaniji video sa 170 lajkova i 9 dislajkova, također najviše dislajkova na kanalu. Puno vam hvala na podršci, idemo još jače. Ante Marić kaže, minut broj 1, hahaha. Pa da vidimo šta je to toliko bilo smešno. Znaš šta Rukfaš? Dobre su ove kruške. Samo je problem što se od njih lako dobije proljev. Pa zato se u narodu i kaže, usruo se ko od trešanja. Au sine, pa ti se bodeš. Pa da, sad znam, pa Čombe je mentalno poremećen, kako sam to zaboravio. Idemo dalje. To majstore kaže, NG Balkan Parody, hvala ti majstore, nastavi da me podržavaš. Ognjen Branković kaže, ja sam onaj sa Insta. Da, dobro si me podsjetio, zapratite me na Instagramu koji će uskoro biti main profil Urošević_jt. Anel kaže, pozdrav, imaš super content, samo tako nastavi, imaš subscribe i podršku od mene, uzvrati ili brišem. Hvala ti Anele, hvala ti što ti se sviđa moj content, nastavit ću još jače, ne brini, hvala ti za subscribe i podršku, evo uzvratit ću ti subscribe, evo subscribe-ovan si, pratit ću te i ja i čestitam ti na 1000 subscribera. Džigerica kaže, super video brate, vidi se da se trudiš i imaš veliku podršku od mene. Hvala ti Džigerica, hvala ti što ti se sviđa moj video, što me podržavaš i što misliš da se trudim, jer stvarno želim da video ispadne dobar i zanimljiv, tako da hvala ti, trudit ću se još više. Strilavice kažu, super si, svaka čast, hvala vam na podršci, idemo još jače do 1000 subscribera, moj prvi cilj na kanalu je ispunjen, ajme da ispunimo i drugi. Games and More kaže, svaka čast, hvala ti brate, hvala ti na podršci. Edis Habes kaže, samo tako bro nastavi, hvala ti bro, nastavit ću još jače, hvala ti na podršci. Cloud KS kaže, pozdrav brate, imaš veliku podršku od mene, vidim da se trudiš. Već sam duže vremena na YouTube-u i vidim da zaslužuješ više subscribera. Ako nije problem, posjeti moj kanal i budi aktivan, podružujemo se međusobno. Pozdrav brate, također i od mene, hvala ti za velikoj podršci na kanalu, hvala ti što misliš da se trudim i ja sam također duže vremena na YouTube-u, zapravo sam ovdje 5 godina, a ne 3 mjeseca. Hvala ti što misliš da zaslužujem više jer stvarno želim da video ispadne dobar, zanimljiv, uskoro izlazi drugi deo Divljeg zapada, iako još nisam počeo da radim na njemu u GTA animacije, ali uskoro ide. Veljko Topalović kaže, samo tako nastavi, hvala ti Veljko, nastavit ću još jače, hvala ti na podršci. Raso 062 kaže, super video, ja sam onaj sa Insta. Pa dokle više, zapratite me na Instagramu, dobro si nas podsjetio, Urošević_jt i Urošević_official ko hoće. Ogitex kaže, dobar klip i edit, hvala ti bro, hvala ti što ti se sviđa klip i moj edit. Kuki ASMR kaže, dobar, hvala ti brate i ti si dobar Kuki. Ognjen Branković kaže, cool, pa zar ti nisi malo pre napisao komentar da si sa Instagrama? Jeste i on napisao, ali napisao i Amin Nukić. Ja sam sa Instagrama, poslao si mi. Mission failed. We'll get them next time. Nemojte više da pišete ovakve komentare da ste sa Instagrama. Pecini videoklipovi su napisali, Franklin našao devojku, hahaha, svi nuklearna bomba. Pa dobro, nakon svih ovih godina bilo je i vreme da Franklin nađe devojku. Šta oni imaju protiv toga? T-Bone 225, run my ass. 225? Is that area code or something? Čitat ću
još nekoliko komentara sa ovog ovdje videa, kao što možete da vidite. Putujemo kroz svemir u GTA 5, nemoguća misija koja ima 105 lajkova, hvala vam puno i za 105 lajkova na tom videu. Žarlama kaže, editovanje je mangupsko, hvala ti brate mangupe, hvala ti što ti se sviđa moj edit. Imran Mehić kaže 3.28. Šta se desilo u 3. minuti i 28. sekundi? Vidimo da li ćemo saznati. Ne znam to. Ne znam to. Ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam vam to. Lik je rekao da ne zna, tako da ipak nećemo saznati. Gerica kaže super, kidaš i edit je brutalan. A kako menjaš glas? Pa ne bih sad ja da otkrivam kako ja menjam svoj glas, jer ako ja otkrijem zapravo kako ja menjam svoj glas, onda će svi postupiti na isti način, znaće kako ja menjam i neće više biti toliko zanimljivo, tako da ipak ne bi da otkrivam, izvini. Invictus Colosso kaže, predobar video i edit, super si, hvala ti brate, hvala ti što ti se sviđa moj edit. Primetio sam dosta komentara ovakvo tipa u svojim videima, međutim ja ne editujem samo 3 mjeseca, već 5 godina. Ovo nije moj prvi YouTube kanal, ko je pogledao moj uvodni klip na kanalu zna o čemu pričam. Ako želite moj YouTube story time, obavezno mi to pišite u komentarima. Dimitrije Ignjevski, dobro si editovao, hvala ti brate puno, hvala ti puno što ti se sviđa moj edit. Balkanski tutoriali, kako promeniš glas? Ne otkrivam, već sam rekao džigerici, žao mi je. Mareks kaže, super, hvala brate. I Anel kaže, haha, najjači. Đura Production kaže da je moj video najjači, hvala ti Đuro, hvala ti za podršku i ti si najjači. David Nikolovski kaže, ja sam onaj od Instagram. I to je to ljudi moji što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali u ovom kratkom klipu. Šta da radim, nije moglo duže, ali ako jeste, obavezno bacite like, subscribeujte se na kanal da postanete član Urošej Squada, također razvalite ono zvonce, uključite ga da budete obavešteni za svaki naredni video na kanalu i zapratite me na Instagramu Urošej_official i Urošej_JT. A do tada mi se vidimo sljedeći put, imate od mene jedan veliki pozdrav!